U četvrtak, dan posvećen svetim apostolima i svetom Nikoli, 15. po novom, a 2. septembra po starom kalendaru, Pravoslavna crkva molitveno proslavlja svetog mučenika Mamanta i svetog Jovana Postnika. Žezlom sjate od Boga tebe dani, ljudi tvoja upasi napažite živonosni, zvijeri žene vidimi i neukrotimija, sokruši pod nogi tja pojušči, jako si iže bjedak, predstatelja tja tepla, Mamante imut. Roditelji svetog Mamanta, Teodot i Rufina, bili su znamenitog roda, ali su zbog ispovedanja vere u Hrista bili bačeni u tamnicu u Kesariji Kapadokijskoj. Iščekujući teška mučenja i osjećajući da je telom slab, Teodot se molio Gospodu da ga spasi pre nego što kucne čas izlaska pred sudiju. Gospod mu je uslišio molitvu i on se u tamnici upokojio. Za njim se u carstvo Božije preselila i njegova supruga, pošto je prethodno u tamnici rodila sina. Nejako novorođenče se tako našlo između mrtvih roditelja. Ali Bog, brinući se o njemu, poslao je svog anđela nekoj dobroj i pobožnoj udovici Amiji, koji joj je javio da ode u tamnicu i novorođenče uzme k sebi. Amija je poslušala i zaista u tamnici pronašla muško čedo. Uzevši ga k sebi, izmolila je i dozvolu da sahrani detetove roditelje. Prema predanju, dečak je progovorio tek u 5. godini. Njegova prva reč bila je mama, zbog čega je dobio ime Mamant. Uprkos tome, pokazivao je neobičnu bistrinu. U školi je veoma brzo napredovao, vaspitavan kao hrišćanin i osjećajući milost i ljubav Božju na sebi, Mamant nije krio svoju veru, već je pred svima otvoreno ispovedao i slavio Hrista. U vreme vladavine rimskog cara Aurelijana, u celoj imperiji su hrišćani žestoko gonjeni. Neznabošci nikog nisu štedeli, pa ni decu. Mamantu je bilo 15 godina kada je odveden pred sud. Kako nije hteo da se odrekne svoje vere, Mamanta su osudili i bacili u more. Prema predanju, anđeo Gospodnji ga je spasio i odveo na brdo blizu Kesarije. Tu je mladić, skriven od gonitelja, živeo u samoći i molitvi. Od njegove svetosti divlje zveri su postajale pitome, ali surovi gonitelji ponovo su pronašli Mamanta i stavili ga na muke. Na kraju ga je neki idolski žrec kopljem usmrtio 275. godine Gospodnje. Vernici su sahranili telo mučenika Mamanta, a nad njegovim svetim oštima događala su se mnoga isceljenja.